Le Mickey Harter and Stewart ha Burrataga ar Hurry Fháilí. Dan ar ótlo cósgóra all va hardu céim a granga dóna an dófn blin sechoing. Ní hawan grever an Glár's Peter Keane is le vochent ach vider bra ar Hurry elle le hardu céim a vantmach. Fi mi hála trisláán as Gary Brennan in inis den ceann seo. Bhfuil Deishanson an ceann ag turling san an concertach agus tá sé methe. Isteach sa líontán cúlan san seo cúna ríistí tá siad dain séireach ar an últaí beidir bhfuil seans ar cúil eile tá siad sásta sin a hamáint. Haran seasnána go deireadh sin gá scór mar. Deisianis leis go tóg an ceann ag Mark McInerney agus bhfuil tá sé sin níos fearr hastig sé sin nuthe. Cathal Flynn in a Garrett Deishanson ag Uibh Fháilí agus cadé mar cúil. Sa Circalú haimpel an son, tá ceann teoirithe isteach agus Haran seasnán an son a ríist. Ceann sleaunathe tríd, oscailtí an son ag an lán tosaí sin é Jack Bryant, sin níos fearr. Gary Onan is ag Turling san ád contortach an brise ag a deire don Clare agus Aaron Griffin in san ád ceart agus tá siad gafa chun tosig an sá. Buntá seo Imerton son agus deis beidir ar cúil, tá sé methe isteach. Sa líontán an son ag Aaron Griffin, tá tarna chúil an son ag Fháilí Classic. Tá Adó Gerig sé an sá, bu ag an chlár ní lóré áfach agus iad Uibh Fháilí a bheith go dul ag din clethe ceannis. It wasn't pretty, but the main thing, we came out on top of the point difference, so it wasn't looking too hectic at the end there, but we pushed on and we held the ball and we done what we had to.